Karong kami long live kelang ratun don pinili tum kami long live team pen non mat ke nili vikram teron la pen nili long cameraman nak cara Abdul Rajesh teron itum non ke do ban ke itum dadak langkung habe memorial labang so auditorium hall long sidolo labang so town hall long sidolo pini bangke 16 foundations day celebrations of Karbi Film Society ilitum Karbi Film Arjan along hak kecing pen kaci padu bang po bang masalah semi pini bangke karcu amai padu pon po la pen ciki than conclave sai padu pon po la pen ini labang so foundation day long ilitum kacup hapon alang litum kacup hapon make Karbing Long Thomas Council Dr. Tuliam Rohang CM lapen tim Karbing Long Thomas kacup hapon long pen pelangan artis abari matum same pini labang so auditorium hall long made labang so town hall long alang litum alira lon pen alang litum nak cetong dun lo lapen pedawada make tara lang so long selang litum lama same tur pon lo lapen pipi jai make same alang litum cek pon lo lapen non litum CM ke bang hut inut bah ini artis atau main macam kita pada pakai main alang iban non hiji party pansi cuma di pantai Karbi Film Society dan ketika biningan dekret logo pada jadi kami serpoi sahaja jahat pasal apor ate dah berapa kali dah Transi ini kami itu sudah ada yang kami nikam sama kado yang berjelik lagi kado pinjam aja teman pakai mobile masih anjing penan deh ada sih jangan tempat penan dalam pulang itu ke umrang so pensi ke bang lo di mahasiswa pensi alang itu ke bang lo alang itu ke artis cota kali alang itu ke kesias long cepat dun nai bang betul lo alang itu ke umrang so pen ke alang itu hello karbia arat pen alang itu hello kai kasih song kunon haladak unity pen chenglok atima umrang so ke dudun ta non happen ke lo penang alam kilang pong bong stami alang itu kai dia arjab dun tip lasi pini labang so 16 foundation day karbi Lamarjan, labang so Film Society long sama alang litum sama alira lon pen alang sama yang cetudun masa alang itu mana lampi sial nak pini labang so 16 foundation day nak tu anak kilo pen bang so penang cetong lo pernah tu kiro pi baju lo pilo nali tum pi puji abrang se nili amrong so Karbi hin pen nili kado kabe fan pini 16 Karbi Film Society Foundation hin pen kado kabe Karbi ang long rat fan isi kurbang tu pajir lo alama la pulo nile tumta hala dakpen Halloween poster methang thai kaching hon kop mase ini dakan isi lamet lamchong aphang nang ji pojok sen letum hadak pen nile tum tenang ana muni nile tum chetong dun ase noni phang ke wangi bangel hai letum lam lun tumu pen ko son sa phang ke dam nei ma hala ase letum dak nang kacerli dun phansan letum ke bang ini ko son pini bang pen bangke ene ke tuda pa kuk bang e motor bang achichu arbi porte jo arbi bang do poster me non chelang tu por ba nam akhir jume pen son se long lo non bang ako ham tu de lom sen non bang net kompum se matal oh itu hasil lepuan habari habari Lamarjan itu adalah pilih dalam 16 foundation day lo beda pen TV aja dari yang pendek pon mana lasan lah itu mungkin TV pon ke perang pen itu mesti klaim kita macam klaim TV aku thar bang ke me itu koson si Karbi film am se rang pandam terima saya putar non pon tungai pon lo ne non bang jadi tum cepak lang ya hai tak kompi tema YouTube am se non ke itu pati hek ban ke suman short film ban kami koson si itu pangdang terima itu Karbi Lamarjan ko anti perang terima lah putar tungai pon itu seru pala Bobby halo Adam apa di betul sebenarnya kita untuk soal dengar soal pilih pilih Karbing Long lakom Ning charong lo, punya aprang solo, apa na tum neno na ko chitong ko ini ke chitong long le, lasi, mane thanks lo, Karbi Film Society tum sampa laso, mane chance na pi ako re unite kan heli,
মানে সব তোমরা নোটিস বা আহেম personal problem do jan anytime ni chitong thekhe la si pinida chitong do bisu tu na ninga khalo la si chitong mun ko Okay, all the best. Thank you so much. First kali ini cameraman. Malang ni tumke abari nai lo ku parlam de karbi ang bongpen ke alang ni same kecipaduk lapen lamet lamchong an se pang janji dari tu karbi ke an se digital hin punon kamera hin punon tongpen nali experience as pun Kalau sebab ke VHS atau kamera punya masih. Ku kecali rom masan sih, dulu pun lu, masih rom kipu, masih rom di masing be, alang lagi, coba jangan, lalu kamera isi 6 lo, jadi masih lagi otak teko, nang ini lo, teko lo, bangke, ku cari pun mat, winteron, alang di. Pokok kita semua senam nak cari rom experimental basis lagi. Cukup dah mat top lem nak mat jadi cukup mat kiju rom masa place sketching pasal ni. Di bangkai ni paling jauh lah kaju rom pi. Itu room rock dan alang pun hensi gantung kita jam cukup. alang litungnya kamera kiocing sing abang kuduno kaki dah mati rupi parji lo kami dengan si cameraman lo alang lielo asik ini kosong apa 16 foundation ni Ni orang atau ni bari tu ada setong tong tulung no kamera penting maka lihat dulu ajak tong tulung no no kini tu kami cetong nama jadi ni orang tu oh itu akhir rupi parji lo oh itu Apa ya sanggar lo. oh alang lisa mejo alang litum same nang cetong dun la se kosong lo pini 16 foundation kita long mali nang cetong dun pen pilo puji ka long rapat Ini tu kami masih tanggung ke nili tentang sekretari sar dulu tentang bingarong piglo. Apen jadi ke hak keceng pada kelas MP section menelas sentra pada bingarong. Dan halo dan ini jadi kening pe. oh tu nang lihala apa lunji lo satu ang fungsi nang li segi lun pun nang li viral pig lo solo Oke, lu nang dah oh. Apele kilu asule takai ke kabul. Apele kilu asule takai ke kabul. Allah lah bang solo ni alang segi lun lo penangan nang video Cina dah tai alang li lo alang li ke jual kaya teng kaya mang ansu se nali komen pulau citi pading lo nang ansu se nali kalbia lama ki puno nang cuma padu ko sini hello jero parlo oi solo pini dakirang pen ani karong figlo porque mamal ko ni pen ni solo anak kilu pen alang litungnya hujai pen sikit bang alang so arjita me pig jo pini ga pindeng sumpota lang me pig kaki mata choro par figlo nang liban solo dakirang pen solo nang bang pen teklong lo mani film alam ta latum kacing hindi kosono film salam nang jang par के म्यूजिक वीडियो अखबार के माने कैसा मतलब इस चीज़ को अच्छा कर सकते हैं कैसा प्रॉफिट कमा सकते हैं मूवी से बहुत सारी बातें यहाँ पे मैंने सीखा है जाना है काफ़ी अच्छा लगा और वही है सबकी काम हमें ध्यान से और पूरा अच्छा से करना चाहिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना हम लोग अगर कुछ भी काम करते हैं प्रोडक्शन में तो जैसे कि राजेश सर बोला खर्चा ज़्यादा हो जाता है ना तो इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए और अच्छे से काम करना चाहिए और वही है हमारा कार्बी आंगलोंग छोटा है लेकिन हमारा बात क्या है हमारा ये लासो कार्बी आंगलोंग पे है दी लेकिन कार्बी आंगलोंग का पूरा बांग्लो का कचरी नंगी खाली इंडिया का नहीं बाहर कंट्री में भी लोगों को पता चले कि हमारा कार्बी लोग रहते हैं यहाँ पे उन लोगों का म्यूजिक वीडियोस मूवीज कैसा कैसा है सभी लोगों को पता चले हमारा कार्बी कल्चर तो काफ़ी अच्छा है यहाँ बहुत सीखने को मैंने अच्छा recently Bigu attack long Hollywood movie long kami sempat jalan how was the experience वाओ एक्सपीरियंस बोलते बहुत अच्छा लगा बहुत मैंने फर्स्ट टाइम लोग थी मैंने मूवी लोग काम क्लेम अपरांग के कार्बी मूवी लोग एक बार काम क्लेम लोग ले लगे अंपर के फर्स्ट मूवी डायरेक्ट हिंदी लोग सीखे लोग अंपर के हितुम कार्बी अखाई तुम करता मैंने एक अच्छा
अच्छी बात ये है मैंने देखो कार्बी आंगलों का बहुत सारा आर्टिस्ट आपको पता ही है ना, काफ़ी सारा फेमस आर्टिस्ट भी इधर पे काम किया। मतलब हमारा कार्बी आंगलों में इतने सारे लोगों ने काम किया और साथ में मैंने भी काम किया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। साथ में हमारा कार्बी लोगों को काफ़ी लोग जानते हैं अभी, जैसे कि नितुम हो जाए दामलो तेवा कल गुवाहाटी दामलो तेवा तुम्हारा चिनी और बिहुएटे मूवी लोग का कार्बी का स्टोरी भी काफ़ी सारा है ना। हुकूमत दीदी मैंने कार्बी लोग भी है, उनका कल्चर के बारे में हमें पता चला। तो इसमें तो मेरा रोल एज अ पुलिस ऑफिसर है, सॉरी SI ऑफिसर, मेरा रोल तो यही है। लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा फर्स्ट टाइम, मतलब मूवी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था मूवी कैसा बनता है क्या, और प्रोफेशनली काम हुआ। इतना बड़ा कैमरा था, हमें तो देख के भाई सब मैंने दो मत दीदी फर्स्ट टाइम लो थेगलोंग लो मत लासन बॉलीवुड मैंने काम कसन लो गेम दाग मैंने कार्बी आंगलों लो थेगलोंग लो तुम दाग बांग्ला दाग सिंह क्लेम सो पछी मैंने आनी करो तो लंगपर के नॉन आपको अपना दाग क्लेम क्यों लासन मौका मिलने से करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। ओके Film Society Presiden itu Film Society kahit ini pada 16 Karbi Film Society Foundation ini sulit akhir juga Thank you so much. So, itu Karbi Film Society film message. Sana lalo itu Babakso Film Society itu Babakso Film Pengolahan Bangke Ini Sistem Babakso Artan Lelo Babakso Foundation Le Anu Peng Army Babakso kita long amen pen Bidang Karbi long dan pi Babakso Hausere itu artis satu so kecontoh kan second nama contoh Hausere itu barang sampai dulu ini tuh harusnya setame wah Hausere itu setame mikang asai direct apa sih ke orang juga pol jitong nombu apa rawe sarno nasam lah pasok ke jitong lo lah pasok ke cek tulong so ini gang sam efek pasok tu Coba parla. Mandi Karbi Film Art Society labang so message ilo na likuji. Karena kita mungkin kosong lah how is experience. Sama mana ini ke kecetong kita apor celong le. Kita nutin na makam dole menteri. Pini sosona program long na cetong memang te na tamne kupai tipik kusi cuma thalo. Lepen aku ko mana apa tem lo pe jepu jepi to an lepen cingkilong cetong long main ni rock pi lo kana si hem Halloween ten wet temene to ipan. Oh, lakur bang tu. Allah buah di tum kacing honai alun sepo. Nalihin ben ini labang so 16 Foundation Day kita bangkon nali nak cetong duno nali nak soda nak cetong tu. Lapen kopilo itu Karbi Film Society lo hana pada Karbi era tu kopilo fuji. Ingarong Film Society Protokol nanti non 16 nang deng kita lompon nombok abang gela bang ingarong memelang romoben pulang li desa hoda pulo je pojer pida citik ni bangun na cetong ko ingarong ka dolo la se am se acete pading bang bang di tunjau ja kapen rara tum sedamet sobang nangkur ai ko sinilin ban juning gelo Oi takur bang tu. Di Foundation Day kita lompon lo. Pilo nalihin ben fuji. Pilihan si pakai ikan rock sampai pilihan mepik lu sendiri pakai ke dalam. Oh, takur bang tu. Oi. Oh, ini Karbi Film Society himpen 16 years ke job foundation de pati petok pe itu ke ikut cepat pik lo. Hanan gitu ngande tang lok pada itu mi iba putu de los tapi kado itu na cira macam itu na jodi pini cunci puyo karena matur dak ani dana sodulo lasi. Oh, itu kacing honai lu sepo. Pen lo ni kai kalau lama ki. Lama sampai cenglo. Lun lam temu lang kai naik apa pulo. 16 Foundation Karbi Film Society lo. So kita long kan kita mau sekolah dari ini pilo kan seorang itu. Something like life. Jadi from Karbi Society
sonsi itu kapan janji agro itu lapar sana itu arti tujuan itu kapan pangan itu masai lebih kalau sih kami itu selesai itu tapi itu sering doang kami itu mungkin sampai itu terang klaim kojono kasus klaim menang lah mungkin lah sih itu itu sekarang itu lapar sana atau monpen itu penangan itu hal itu macam itu akhirnya itu orang atau orang bisa sedang tempat kenon lah kayak kira loh belum strategi yang tetap 16 Foundation suka di Film Society yang kami cetong dondo kami kembali tunggu masih alang ni kale ini dalam 16 Foundation kami Film Society de sama pun among kami nak ni dari kuzi kami nora School of Drama, College of Drama, no, anta ki cari donji pansi, ada cuma ini tuh acting dulu teh, itu mana siapa sesampai di cari kalian, ada direct ke kamera Facebook, school ke college lah, no, belum di mana sih mata. Kiro pipazir dalam tasan. Itu kacing online, sempo sar di Robi. Alang ni sabi pilih langsung 16 kali Film Society, Foundation Day, kita lompong alang langsung kita untuk sedang lihin pen langsung kita lompong alang. Kopi lo kami mengolah apa Film Society di. Oh, lah pakai mimpi kan lo, society gitu penang anak tuh dan kalau kita non lim ahin mungkin penang aja dan itu nanti ya sama mau kayak dia kita sekarang dia coba sopan itu ada betul lah तुम क्या किचन किचन तो नहीं खाना ada training dia ada nambah dan ada nambah action so jadi cuma itu kan ini dah teror itu oke mungkin itu orang itu ada kan dia tu cepat kan mau macam sehingga itu kita mau jadi amsi sih cuma mana kita nak dilimpen job movie पे ना जब तुमका kita kalau itu coba kita masuk alam tak kira macam ni lah kau mana kita ni sama-sama mereka alangi dan ini pembangunan 5C alangi kami Tani pan kapacini pan alangi banjai kono masih alangi lam itu nang lo pulang tante itu film kesemarma atumu mante itu dah lasu alam jangan kesemara lo itu pada itu majukan kepaklan kono sampai itu karbi akai kopisi itu ariba kacari pun lasu ason mulai itu
lamarjan lo thapon lo pulutan te ilitum karbitum lamarjan kelan anso se ilitum jinima putan alangi than bachin to la sonta taxi ilitum alam puta kame ilitum karbi alam pulo la sokar de alam kame ilitum bangke ilitum adak bang ilitum English salam bina ABC bina ilitum Devanagari lekan lagi ilitum be kicok cek kan itu lagi sistem government dan ilitum alangi pulau la government policy yang ilitum pacek ton polai bangke alangi lano nasi ilitum film anso se kaparan sami bangke jetan bang pulang te ilitum originality ko song se alangi tan bang organic ilitum akaprek akailom hormuban itu aflingno abede asonte ko se alangi tan bang jong se ilitum karbi atomo ajutan bang organic si tum akaprek hikum han ilitum tan bang pulang te akaprek akai tum dami ilitum alamarjan kelain lapen kacini pan alangi tum dami apor cipini ma lasu apor kosong si ilitum Cian day mana bang, ini tuh filmmakers memang ini tuh tak kamu tak persik konon kok. Masih padingo ipin pen, lasu puthat, lama kan keren sami pan. Aku nona ini tuh nong aku ingin speaker dengan alami kita ini experience apa pulo alami agak break industri nong ke alami. Kian teman kalau ada experience apa yang pernah ini tuh kan lama kan keren sak juhan, ajak keding alami tuh kipong kunjupan. La sebut hanam tiga jari fungsi alangi nong nam hidup nong abang pusat rajukul malam nong apor pipondo. Kalau tengok, adalah ini society platform hai tekan ya kalau apa juga nado. Ni ada lagi sensi telo dia orang lagi sesuatu ada peneo eno chat itu lagi dia nak jang lo. por cái ông taจะบอกว่า report มันเกิดอะไรแล้วสิ่งนี้ตัวรุ่นเป็นล้ำสิ่งที่ร้องอินอัพคือสิ่งนี้ยังทำไม่ได้ตัวรุ่นตัวเด่นยังอะไรก็เห็นอันนี้โอเคที่จะพูดพอเราไปได้ตัวสิ่งหลังที่สองอิสุสารหลังนี้ท่านเราเนาะสิ่งหลังนี้teoriก็เท่แต่บางteoriเท่แบบนี้แต่ตอนนี้หลังนี้ตอนนี้หลังชีนเป็นหลังจงชูสิเกี่ยวกับใจแบบนี้เราสอนเรา practically สิ่งนี้เป็นจบ teori เป็นอะไรที่เนี่ยท่านนี้แล้วสิ่งนี้ practical atau ke practical itu sebenarnya teori kita lebih banyak. Kita lebih jujur loh, guys. Speed learner, we are learning. Nih actor kan bantu gue actor pun, nih actor juga gue. I'm not actor, I'm a performer. We are performing. Actor, artis kalau itu tipik lah. Tong-tong yang ambil lah aja. Acting itu macam actor betul lah soal karakter tipiknya tu nih lah. Actor betul hari hero, mandel lo, kozar ke hokari. जुझार लगे उसमें तेलुगु लैंग्वेज लाहाजा एक्टर एक्ट्रेस पुराना लगे कैरेक्टर चिमेंटेन पा मीनिंग नालीफा अभी माला पब्लिक को नालीफा ना फॉलो जुजी माना आइडल जुजी तुम दाव अमिताभ बच्चन ता हो मिथुन चक्रवर्ती ता हो लाहाजा फॉलो तो देती हासो के बेलबाता तो अमिताभ बच्चन मिथुन बेलबाता भी जुजी और सिपू ना तो सिपू तो जुजी लाहालो एक्टर एक्ट्रेस तो में पब्लिक को फॉलो जुजी normally sih, dia normally pun kita lalu jadi kilahai tadi itu ciri nak pilih, especially actor, nih kita actor tapi selalu nih kan personal actor mana performer, asalnya pubong lo, kasihnya thal lo, jadi pola pilih itu, munibah, itu nih acting actor itu paling munib tebok harong, so namanya nanti tengok teh nang bang haji, nang jubi, jauh ini sih nih kini nak buat upaya itu lagi. Bantu tu ya, kalau negeri pamer akan jumpa dia, kalau nang pada nang biar pula dia mau akan jumpa dia, kalau tu nih guna apa? Sepatutnya dia guna apa? Ada hebat pun deh kali tu. Asalnya itu bahagia, public audience itu mana nama? Audience itu nak accept tu teh, jodoh tu hero man itu nak accept saya, jodoh tu zero man itu. Lalu जनता जनार्दन tu pula. Nah public pun itu desain ini, dia komen public mereka tak ciri ini. Agar lang ninje ini pinata itu ciri piknik, lalu artis lah untuk puluhan performer untuk puluhan deh. Agar lalu aku saat ninje lo lah film sustain, itu nak kami film ke industri ke tegak tu, ठीक है देखिए, लाख के खर्चा dah mau bisa langsung suku, लाख के apa?
komersial kenal lo Karbi Anglong jadi Karbi itu kamu tak Karbi itu sedang susah kabur dia nanti Karbi Anglong jadi Sumitpur le दाम है अरुणाचल ले दाम दे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का ने atau कभी लोग ले दाम है सो मैक्सिमम ये दो में वेस्ट का बेल तो इसका बेल चलो कौन लो अगर हॉल का भी तो साथ में हॉल अभी itu hall अभी मेंटे लालो पापो दे हां में सेलो से हां के जो अभी मांगे तो सोंग लो हां के प्रोडक्शन तो पिलो नहीं नेमू तो पिलो प्रोडक्शन कोबे तो पिलो प्रोडक्शन के जो अभी मांगे तो सोंग लो जोंगे लेस तक के नाम मांगे तो सोंग लो लासी market ke joradi free malo jordan na mapolo jordan po ang itu hada la junior festival si jong hongding ti junior festival ni thomi free tumbu pe ne po sin mapa ko isi ni film la jo pin nang ko nang chubo abi bong lo film na arjo apar arjo lo put shooting no la betel ape ma producer na kabe ka producer na dulu tangga ke dotun ta dulu sida दो चीजें हैं क्वालिटी अट्ठाईस क्वालिटी अभी बोलो कर दिया फिल्म दा क्वालिटी में कम बोलो चोनी लास्ट itu karbide kalau film bolo tadi itu acak kali terus film lagu ko Bangalore itu non itu lah South Indian film Gaza yang selo lagi hero ne आज चिंबे itu hero aking boom pada gari injak lah itu Gaza lo ada itu nih ha South Indian high satu ke Malayalam bari share film tempo banget dap lagi ke banget. Lasi dason komersial lagi itu foto deh. Sida komersial ke ledang un automotive itu no. Non la bahubali kaho. Notala imaginary. Sa thong no begitu imaginary ke thong no begitu itu tahu. Sida lahai tumo itu dah producer itu yang menyimak, director itu yang menyimak. Kroma akan berkuasa koro taka ni. Omane claim delo, koro taka pen Filipina son pen ma. Cerap cukup claim delo. Malu lah koda. Kalau itu melu malu tu. Aku lah saya ko hong panang koko, dabing nang kodai. Dasi saya buatnya itu lah opit. Apa buku art film buku. Lahai film buku tadi itu subtitle pelo. Itu nang dia. Apa Chinese film kau la Japanese film atau martial art film kan itu English bukan film atau language subtitle ni subtitle itu arjen ke langgan itu Cina tu mati tapi masih lo Amerika kecil itu dari ciudo ada kangen same lo emotion same nobros life nobros dulu langsung nobros yang hong implement lo langsung itu apa yang komik ke langgan arjan lang cota itu buji tu kopi itu mama English cinema behavior langgan lo buji itu langgan lo ada buji itu angke lalu Mendes ada Atomo itu filmnya ada Atomo bang main apa main aku dah le director mecho tacok je Atomo mecho tacok je artist mecho tacok je itu team unity teamwork melapna ko kado boy asang milulo pato sukki asang pas putila kitu nang tete de pas sekok de cuma dai mati ba menen de cuma dai mati masih Atomo ke pakana ko age nolo monitor phili baki di lagi la praso di घंटा to la por lo mundo 60 minutes 70 minutes 75 minutes 100 minutes le le no ani bang la no sok la mobile ke bang la han no phili ka be bong ke mobile no na phili ke mo bang ko mo link no khade hui ke itu project padu buku asing ke tu ma no po kren pia le do po ni tu dia padu po bang e lo po ke na ni do cinema hall cinema nang ngi bang mau Android mobile se bang la video pompo la kali itu bang tu kalau kali itu le po mobile se pompo ekdom cinema chok na kili la po na YouTube no se lo pompo sabta YouTube pe je poisa collection kan tu sob na su bang ini album puno 1 million viewers kon mane se lain sabta YouTube pe Pasti kau ni itu doa su YouTube bang, mesti YouTube kita beri. Ini itu kami kacau orang pun beri YouTube tu mesti beri kata. Sida, laba, apa yang piracy pun CD, tu cepat tu CD, sika capture. Lepas CD bermasuk ke transfer begitu dulu so nebul apa.
hari ke Solo na jail na jango lalu kami pan pilih pan sing honang po masih ang holong nang sino paklang itu sebab kalau nang po mana mobile po ang kalau nang po itu betul paklang itu ako ang mobile itu kalau nang pan cepong po masih pan dah sing honang po lagi angke Saya nak kula sustain artist mainly kita kan juga. We must be professional attitude doni kali professional attitude kami klaim tu professionalism. Atau kalau tangkal long lo belum tangkal akan belum tadi professional akhir jadi lagi MSR lo kali attitude bah. Tangkal sikap follow kena kok harus lo kena betul alo. O bang tangka nang piolo tahu, kok lagi sih nak pilih lagi, kau beli apa nak job jadi kopu kali lo. Akhirnya itu kosong pilih lagi, kalau dialog ni dialog tangka nak pilih lagi kosong kali itu. Ayat karakter yang lo pulau tangki itu ke, so karakter yang involve nak po, kopi karakter mah, so karakter aling itu kan benar po ke. Halo. Masih, aku main lah, adok tu nolong tengok, cepat tu artis tu tak. Cinema sosok kena itu berdarah tangkalan aja tu kalau pipo po atau mau kopi lo ne na karakter kopi lo ne na uniman ema lasi lahai kena kan Bombay kena hau kami nota bangga sama kan hau talo audition dulu audition nanti ke tek kan audition nak yang kali ini tuan tham panggon ke ini tum kaji alam ke akak kai tuman ke Hegati lasi asuput hakali tum voice dub putame bahasa title putame ini tum unblon de laso keng kami itu jujur ponang pukualan ini tum kan lola ke apor tengkan ini tum lamar jan ki ding bangke ini tum apor cipi yang ini lasi ini tum apor bacek man ini tum ko amma tu bangke ini tum bacek man ini tum laso alamar jan long kapat jujur pani pantame ini tum apona posisi alang itu han lasi isi alang ini tumpan tamu pulau artis pulau ba aktor pulau itu mungkin dan series pensi itu klaim nanti professional attitude bangun nanti angka lagi kali itu akan sebagai work is worship musik alang ini tumpan tamu nasi ini kering subjek panon isi kecing si milihin ben isi kaju son semangat lo ini tum nama dan semar pulau te copyright lapen ke sensor laso feeling kering subject pan ini tuh an akan sok mapusi nili host buat pitch tamnya rak ehin kan nili kazulang filman ke kecil signal lagi nak sok actually itu dah sensor board dulu nah ini sebenarnya aku dah akhirnya ada pelatihan dulu di son pindah lalu lah kena sok lagi lalu ini pilotan ini metang film kami kepak langsung tentang ngecek kalau lebih lagi bangsa lebih tak kosong terkena itu dah ada culture di mana di situ bibi komite di sana nanti laki karbian long chop karbian long sih di laki hongga exception aku langsung juta lasolang dulu dari tahun sekian cikgu ada sensor profesor bangkit dari cikgu dulu lasolang dia kali mana di karbian long dah terlibat lagi bulan tante central board certification apa yang itu Kolikota tanah Kaunti, oke Guwahati masih dokol office bank dan itu langsung sagri and back ini. Yang itu tadi itu masuk ulta pirated, piracy klaim itu cukup populasi. Nah kemana things bang klaim itu? Same lah bosu bang itu le lah aktor kesan de director thang pamil kutte de product ini thang itu. AI phale itu le director dukang ko mati akhir bang. AI phale nile kaman pi pamil kutte. Nisul pan nile thang pamil ke sote mana medusi. Kita ada cok pula tu hendak aku. Lasi AI pakai main ke commanding. AI ada kesan mungkin seram tu mati. Lasi meseta hai. Lagi itu ke itu tengok le lah itu suatu mati tengok dah. Macam itu mah tengok le lah. Lagi bangku mah tengok dah. Sekarang bengong mah ke tengok le dah hai. Tengok le dah. Kini teknologi fast tengok. Banon tu oh kimi tu dona le hong. Cari dampun tu mana lai cari pabrik nak itu dah hai. Lasi tu tu kesan teknologi tu dunia pertuta. Teknologi ke praduna ko, teknologi dunia ko. Ni mata ke mesin tu juga saintis tu kini mati. non bangke laso bukan bangke sustenance bangke itu darling tom kontona masih non next appoint bang dam tuna la bangke tom
film kesemar ali kosong secepat dujuna nasi soputa ilitum cengwai ponang ati ilitum film semarlo lapel so film kering sabji pan magi ilitum momen ta harkeceng ha celluloid penon digital anang lelo lapan andeng ilitum anomom ilitum ngomong kami ini dah soputa itu ngecengwai long ilitum ko pakai melo alang ilitum ta ilitum per alang ilitum aning klaret pen alang ilitum ke theka soy bang ilitum man chan kan lasi non bang ke ilitum non cengwai ham mo film semar po ilitum alin ala fana clip pada lo film maker kembang ke ilitum chan pon no lapan ke lason siman mo lasi laso film semar pen profit pakan ilitum di sore nanti pun apa mu masuk atau pista oh dah mudah nang itu pagi mau bang sih nang itu pada maling pertama pada maling bapak korbi ciru bang ditilah kayak ya kerong ni ni orang itu posisi bong ni pernah dia bong apa kata selanjutnya lah profitability mana apa nih dulu apa mana main lagi hole apa lah Lotika Galaxy apa lah sebenarnya rahi kalau pilih lah pilih tu di cici pilih lah di luar lah tupi kata tim so tiket han muni cici auto pen rong arti nampo poster si sosok pilih tu muni deh tong tupi lo deh tiket cici arti mana nong hola bedelo non derso harus ini tiket per rong so tiket nang lah simpan nang laso holong dapat lang damun nang li tapi pun pak lang itu soal drama sih 30,000 jang tu dolar lah extra dolar generator dolar jang tu dolar nang li kau lo so kau lo pilih apa maximum 50 rupees apa ni nang so kalau so ni lo 50 rupees ini ya kalau dah hem si bangi rong atau simpan lagi taruh po non itu na lah cinema lang itu nama tanah kau hem si simpan lang lo pulotang dia suri ni koros do Assamese film ta sonsi nangwir bon la tunda athema tunge every week la so sinon la tu nang tu la sorgorot la nam ta karbiden kali do bang khai film lang ni charli ni do commercially hit lo tunda lo sorphang la pihak Assamese no Raghupati ta ho to Kabirjor ta ho lagi thiru ba 1 crore business lepo ke kharos ke ta 30 lakhs ta do ma 50 lakhs maximum la situ lang ni ini bang, cost of production, nani extra, ni karbi film thaglong lo dah, dulu extra khorcha do kopti, ni kau dah nang thandak lo, horo kecoh khoros deh di lagi, ni kau dah nang thandak lo, cinema judje lo punya khorcha kan lo, syuting, lagi professional itu kali lo lagi, judje ta ho, ini Jepang ke lagu jud pacet ke par jud pacet kali. Sonjol, atau gitu, action punya yang pram, thay action itu, son tu nak dulu, kosong situ kosong, kosong producer dah tibong lo, son director tibong lo, kami thay awak pernah jalan apa, cinema apa, ini siapa orang pernah malu, ekdom pasti muni siapa lupa, komatong casting, paper box mesin apa deh, actress bang, innovator actress tadi bang, actress sekonde juga tu, akam tu na benar, actor dah siapa lupa, toko ha silong tahu. Nane tahu, Unachal tahu, ni cepat. Buji paisa ki koi ase? Kau anma limit lah, aktor ini tahini kau anma ni Jepun cendol, kau anma limited production cost pun pakom na point tu ya. Muisab lang dah no production cost le, 2 lakh pelotang dia hor of masih 3 lakh dah ni ada ke. Kosong silong kau lah. Lasi unang ke bangkit son oleh Hindi film dah son lah ta. Lang low investment pen high profit. So nang silo source film. Hari aktor tu tahu, Amitabh Bachchan tahu, Shahrukh Khan tahu, Akimi, aktor tu, mas dia ada aktor, theater aktor lah hai, kamera lo, direct kamera lo ke aktor tu kali, lah lo drama dah theng nahi, drama cari nahi, direct kamera theng lo ke kan ke joy pick, lang ku damra nekang ho pu joy pick lah bagi, stage long drama kan zoom pick, drama first theng lo pulotang te ampar mathanang lo. Cycle le vek thenglo kulo ta ampar chat bakte vek thenglo son time lo lasi drama ma kenang shot
ni dak to call upon dak to di non dak to call anda tuning ta sonne advertise pi ne drama workshop pi interested me kam in nuk ta reply na pi Facebook lo like comment anda we o nile ne yang se kan pachu pachau ta 1 crore le logi kan serak o ekime ga thani pu ke ne ki pi inu ta wang be non ta ne July pa do ko workshop ne na ni hamang to te ta mi nang thang po ini kopima ke theng thang ne kilo labi na mena thom ka ni abe uda ta asi kopima thek theko bangkali sa kopima ke theng na thang kai stage ta bangkalo chini da mata stage ta kine do divide so do bangkalo nije thek ne lo workshop ka kan tu apna la ta da so workshop abe department of council ka do no la be do la ta workshop stage divide do how many parts bangkalo chini do nesen na se actor ko sa chini down is color, up is color, center right color, cini mah itu bahkan teknik. Saat drama workshop lagi drama cini nampak lagi, nampak lagi lagi. Lalu lagi acting program deh drama, pada ABCD lagi nang song lagi. Nilai drama cari peran pe pusong deh nilai pada teknik dah tahan. Tego bangkal dia, saat drama non nak lemong lagi, thana thama tu nak lemong lagi. Lalu drama acting lagi nang song lagi. Lasi lah itu lah film lah ini bukan deh atomo actor actress speed camera technical everything nesen apa inti timing diri masalah isi combination melo bukan deh lagi cuma melo lagi dua to kado kabe karbi film kaching hall kote injir mate ke thigi ding tu non ete itung pancheng na lasi pini bangso cinema conclave along wangke ilitum kacho palu hita doi gelo lagi namang litum non lopso pena te nalitum thana pachi sini ko lasi non bangso akon plan long kapahos mate alang litum napapachini bang lawang ke ilitum gutte pahos thang ke ilitum Karbi Film Society ro vice president do alang li Ram Kumar pero tas alang li phangsi lakso ase ke thema de la speaker alang li phangsi hodai po la se alang li benon pak cheng ko na Halo Karbi Film Society ahin pe kadoi phandame cinema kachesong akardong pajero masih non ilitum angke ilitum ini ajarnya keteng pe cinema konflik cinema puthat lamthe kewan lape ke konji famsi ilitum masu ajarnya keteng kono alam the isi labangke sustenance of Karbi Film lapenke driving profitability in Karbi Cinema. Karbi Film kosong si ajak keding pan kereng konjima lapen ke cinema ilitum sonse pononte ale kosong si kenongima la soni puthat ilitum ini nona porceng wai ponpo la sina soputhat ilitum long resource person ason lo ilitum angbong experience abangku bahini pan ilitum jombong lo alang ilitum Karbi apir thilong chokali itung Karbi apir thepen angkang apir thilong ka alang litum anong nang chitham klong lapande alang litum kethek aputhat ilitum Karbi phandam ni nong mi nang pilo nasi kecengsi mili nalitum phan bachini konutum alang li ke sa bhuniram tisu alang li ametha production adu Wojaru Cine Arts lapande alang li chithang klong alam marjan da alang li somse pamlo nong me wan lo lapen ke nong ita ilitum bharata det nong chakali bharata det pen angkan men dai ilitum hal nong e wan lo lapen ke ilitum Karbi putha ilitum Karbi khai putha khar da kami alang li taklan kon lo lapen pachini kon nas alang li pan hang tung non da ilitum stage nongan alang lipan nasi alang lipan jalan secretary yang benang lipan yang japon po alang lipan stage nongan yang fancy jalan lipan lo
Alang li hello benderan kesu. Alang li ili tumpang karbi lamar jana kota cekangu apon kan si alang li bori ponlo non ili tum non aporan ili tum ke alang li na japon na si ili tum pin jadi pondom lo na pen si ili tum ta kabori pon na kan ili tum lamar jana kota kan mo cekan pondom lo. Aku tu thulang itu ngomong alang li ta inut ketek serbangku alang li ke kabila marjan pele keceng pon kali puta cok alang li Assam state champs alang li career ceng pon lo lapen ke Bollywood long antar li pon lo alang li Bollywood long ili tumpan tawar nang Japon si non bang ili tum owe kimi kecepatan bangku bang pitum Bollywood long antar ili tum lakin kam cedro dunong lo alang li mesin film tak kabila marjan dami semar pon lo alang li Assamese film industry pen claim on bom about karbi tungtame lasuang deng paprang poneng busi alang li karbi film industry long lang no lapan alang li mesen na film som semar pon lo abidi sore pon lo lapan ke lahaya film tame kang tu yang deng li tunong iwan lo nasi alang li inut ceparjan bangku busi ili tum hampang long jekang pon lo alang li karbi Assamese Bollywood long aname alang li claim pon lo nasi alang li Rajab Kru saat kaya pandang mega stage longan drawing fancy channel pondo. Ini apa kami hitung cuensi laso komplit pen hitung kosonsi hitung kebangiani misem atau kedam thejima lamar jana puthak kosonsi anso se kocengtur kon thejima kapareng sabjima alir ko ansi patu konjima laso puthak hitung nonjima po nali tumai hin betami nali tum films samselu pelonte nangli tuma film piring on ede da joine ba kachini ne joine nangli tum film samselu pelonte ali ka bede da joine copy box ali ka bede da joine nangli tum bidi sore han konji da me ili tum appointed speaker dolo alangi hindu meta me ili tum han alangi tum an ko anma ke thek ke do pen ke ili tum han la sokut hak ne khani pan dam alangi tum han alangi tum tame bori pon ko lapan ili tum tame ning chiti pon me alangi tum ili tum han me sena to nang ja pon ko lapan bidi sore da pon ko nasi topik non keceng di bangke konflik long topik keceng si bangke sustenance of karbi film kosonsi ajak kiting pan ilitung kapane kon hijin ko la suput hak ilitung cingwa bangko la pena nangli tum tame lamar di cobang liun nangli tum tame beni karjuya sontu kulon te nangli tum tame arjumelo makanya dak bangke ili bangun ke public meeting sonali discussion interaction son sebut ko nali tum arjulu kulon te alang itu anso se nali tum han lam tar kita hai lapan ke alang itu mantame ili tum nali tum sore kami yang bonji kulon te nali tum arju kono la senang nasuput hak dak ili tum society hin pen la so konflik keceng koni pangsi ili tum kengkam sebar pondo lapan ke non keceng si bangke ilitong sa bundaran tisopan ilitong direction ceng ceko alang ni himen ko pisi kaning jekan tung alang ni himen ko pisi ilitong pangani tangkan tung asuput hak ilitong bang ajani dekola lasi alang ni pan non apor pibono alang ni pan lasu apor ilitong pan mesem alang hampu pesi ningkene karena Ramkumar Peron nilihin pen puro alang li nilipan
lalu pik pusilangan itu sebenarnya lagi tek. Sida aja no ini ke sinema laan nikan tau kamera polo laso lain long sida bomla lasi adiso ke experience dalo laso experience nang different share po pusi jadi tak aja lasi Honorable President Karbi Film Society, all office bearers, all film lovers, nali काम के देखते सीधा कामों के देखते saya mau discussion apa boleh itu charjunan cetan na sudah nilai sokopen nilai kan orang sokopen sinema ke interest pe nanti tu kata weda cili Karbi lo sinema ke perklan ceng la hall ko ke weda lo sudah la early 60s ceng along Karbi Anglong la district long depen like school kim nahi high school ME school kim nahi pula hai aphan la Assam government hala so a policy ke lalo apran ke hada infrastructure kim den nang la somar den nang la jane upne school hem do nahi teachers do nahi apan la building do nahi upne field do nahi ta hala son ta ho la Assam government policy lo la si la so ofisi la hai to ek ofisi government to den kongi sita la so hot ke ini to mana ke ko hala parukha penda populian ke sok sang si ke reng chon ni to sok long pi hala so ru rasi la so du hu si sinima paklan klan to la school la hololo em kim tampo parukha pena ni toring puru ki pujoni jon thom ke school lo bisu manu somara ban ke tiket pasir ko ke paton po la so get ke ton nu mangi ala so pen aku kan ni tiket piro do amasi la so cinema interest joko la so poisa ke lo pensi la so donation na hisab la komite to school la masuk na do happy ko ba bele government school kan plan ko hala so du hu pensi ni ke cinema cinema interest apa na pike nilito pari solo aja lo la sobe cinema hall de kindalo no to chini cinema hall ke dolan no suni le sita prai dikani ko ra po so se ni to so cinema exhibition asolai apa la solo ko ta ni ke production cinema ta somaro le produce lo cinema ke aja na cinema pulo teli popular itu kecil dah ngai dia. What do we understand by cinema? Labangka anutin si kamatha belek cinema pulo teh anutin kumami kamatha kaprek. Kita actually cinema pulo teh lake the strongest media to express, to visualize one's own creation in a visual format. Lasi nangli ketanai ko pini do pulo teba ko pini son ratapan pachini nai ko pini la sona gotona ta ho son ta ho lake lam arjan si paklan hello lake cinema lo la president Abraham Abdul Kalam ki pu atente the film is the most potent tools of the nation. Potent tools puke lake the most influential object la hello la series la cinema pente sia der pante kenang shot aja no ini tu non da discussion subject matter ke sustenance of Karbi film ke apang ke kenang do sita non ke ave kupia posi somar mededna kupia posi raso bosu apang ke do pe itu sustain utility la nam ko te itu lana Karbi film pulo te kita ceng feature film pulo te lagi dan tong nang babon most probably 56 semutan tapi video film paklan ceng e dok muka pe la o ya liu ku lagi video film lo apa la pasi ceng lo la so bi ke bil po cinema ke la jitu ala so ke la real
Halo sebagai seluloid program iklan change karbi film kira ni iklan kalau usul people lagi real pun sih semua. Akhirnya so fikir digitalize lo aplikasi ni karbi real cinema ke betul digitalize lo. Laso fikir penangan cinema klan lo karbi laso cinema dari dapat klan lo isi kan hon keling tongkre. Laso thakak si harus fikir do pick cinema iklan isi PVC. Sita non ke men obeda lah ai kopi apa lo akaron ke topik nang itu buat cini tahai sita nili cini dah mateng ke nili mathalo take change of habit muni itu change of habit mana ke awakula atau ni kecela api akhang ke kali itu fall ini yang si langgar bakar biasa cinema lah digital pulau itu merong konpo, konani community hall tah, konani sekolah yang malah ngaju pelan po jepang lah menurut itu lah. Apa laso ben profit lo, laso profit kan si aku belak kasih cinema customer tuji aling ha. Kita lah bang dia beda lo non bang ke, kado beda mobile lo sidang ji buat aja non ke. Laso mobile lo internet lo ba YouTube langsung kunani ni ame tangan channel dore bang se non ke lahai pensi la itu main cinema mokha ke abedan lo main cinema mokha ke somar bang odalo ate a profit masih long le gitu ka koros la long le cinema ke thank you la cinema so abang ke unjia polo sita somar bang complete short cinema ke nona bang ke mini album samokha topik album mokha ke lagi sisi alut ke 5 minutes 6 minutes ampar away lasi undi itu kelang di patience do antorjo do apa laan bang ke kata away tala lasi labang si non ke cihun rong lo sita aja no government da polisi amata lason lo dia cinema ke plan ye pandai adi so neglect chota non for instance China call cinema hall ke do cinema hall itu highest film producer production di antara Hollywood lalu di India pulau China lo hall ke 1 lakh leke 10,900 one real ke ada kelam cinema do China ada lo kita ini tu madot ada dalam dia hanya kiatan tahu India ke cinema hall ke. Langsung ada Europe kalau ke do cinema hall hal lagi hisan architecture hisan topik. Kalau cin city kalau ke more than 100 shopping mall dulu hal shopping mall kalau usia langsung theater ke tempat itu. Kita Guwahati dalam dia all shopping mall sampai lo. Aku ke hall lo bari hall lo upni opsara ka ko upni ka hall hai lo si cinema langam non ke lason kali la shopping mall lo si aja ka do ko originally ka do ko bar do ko restaurant do ko aja do ko haladaksi outing ka mo si do do ki kita lo mainly ke lahai small town sa lo ke non ke cinema hall ka mo lahai ke suri ledan lagi apa daket kali kita karbi yang lo malah itu karbi cinema pangkeli sobar berita korang lo paklan non ke betul karbi yang lo pe galaxy hall isi ya lada ini hangat di ador besok kan paklan udah apa aku solar rong ini dia dah berapa community hall lo paklan lagi betul kalau dah dia mulai itu respon masih ada nanti. Jadi cinema hall lo kan karbi cinema paklan. Tidak kopi apa lah karbi arah itu lah karbi cinema nanglang ni. Sita ada lah tu kelang ni pelayan kali lah. Abi siapa beli masih orang nak. Jadi hall lo ke karbi cinema paklan ke. Lah hall lo paklan husi halah kuat lain tu macam orang ini lakukan hall ini. Angke la daga lomang ko ni nagalen ko hamyo angke la tuma mampu lo ni burita lo simalang non la pudi gaya ni karbi atum eri aku ni lagi polang di nakang ko lagi apa ko mama sima kasomaro to pada
Dia pakang tu dia lagi bolot. Aja noi, nona mange sustenance, pulau teh ini, koson si hal semua level kewan piuma, lava pulau teh lagi jadi duit, nang itu dia tu kali, kata kami, masuk kewan dia semua, apa bang, eknani, apa government apa polisi dah favorable nani, at least, constituency ting bang, kenaan alo la mini auditorium so la kenang ni la minang ni sita 200 tier le capacity yung si lason somar pulo de kono nei si February main place di non da panu kam son dok muka son manja son bukaya son lason yung si cooperate lason mane chalan per lason sarkar pen council per lason chalan per hadan yung si lason kin kecepakan adin do pulut eli kali cinema ke lagi sustain lagi atau profitability dalam lagi apa second nili jitu cinema ko sumar ke lagi commercial kali langsung cinema nili tu ko sumar kategori ke lagi pulau alternate cinema tu si India long la bangke deeper and inner meaning of social reality la hai pakla kategori si la alternate cinema pu la bangke pirthi na hok ta pirthi na hok ta no le khai du le la hai bangke government sponsor ka do private sponsor ka do long big le jidla award lo ba adeta la hai alternate cinema pu si ada country lo jol commercial ba lason big banner scheme pu le ba adeta da sita hai ke 100 crores above yung si koros re pulo te hala bang dia pakka masilong le kasi itu no sinimang ya aja no simple isi ala un kanto ciula Goa International Film Festival lo lalu sinima mirbin juga ada kan tadi dulu selection lo kalau ada Ministry of Information and Broadcasting department ang si ada clearance lo apa India के most prestigious and famous in the world. Kalau ada Ministry of Information Minister also Anurag Thakur boleh announce ke 2,905 films ada applikan. Lasi matro film pokoknya ada select 25 Indian film, 25 foreign film. Laso 25 film India cinema ko udah Golden Peacock Award jitu ke na award bangke only 3 Indian films selected ada Golden Peacock Award apa yang bang ada cinema ke ini amat kalau ada announce lo first Kantara Sabo apa last ke Mirbin kalau announce lo amat kan ini juga PC ada kami dulu kan amala Golden Peacock Award itu Golden Peacock Award contest or selection ke London crew members semua prank hangen kalau dah all film personalities JP semua selo ada crew Instagram nong ke Madhuri Dixit dulu Madhuri Dixit Sara Ali Khan Karan Johar umum itu film personalities kalau kembali saya juga ajar apa aja na lasi la alternate cinema mukha ke late la bang ka value tu na hok le dang ta apa jong si aja na ana maturada jong si mola itu national award along nili cinema dun ada yo silong lo pura de doroson atau telikasi ilong aja na yason karbiya cinema la alternate uta ison kisi kisum polo nili no kaso kisum ke poke nang juta ba kada weta popo lahan lo nili entry lo la national film competition lo kalau dak penili pang entry nanti beda city isi nanti lo your film maybe is in Karbi language which is not recognized under 8th schedule of Indian Constitution so we will not allow the entry of your film unless you produce a certificate from local authority that this Karbi is a spoken language. Abhi ako nili DC long pensi atau prek certificate and that says dia langsung spoken language mesti jadi pakai lo
laso PC entry kalong ada lasi lason isu dadu lasi aja na ini tu lah ke la mero me tu lah lo bermula kam lo ini tu malah generation si H dulu lo include ni pulut deh lah ke non liaison ke lah ke kopo madu ini weh lah ke lalu lapen film ke aja na film ke somar ji pulut deh lah dah quality bang ke namu ini laso quality bang ke mana lah asal mayang si mesen barat acceptable kali pulut deh profit masih lo menjadi Lasi aja no jadi dan yai pol sirit ke somar ji pulut deh isuman alam kaitan mathanai mainly film production house filmmakers atau menjadi lithanbo lagi pasta si dong si akor kan cek apa yang sarida s akor do na itu lamot laso bang dong si mata tek baka balan baka pulut deh na itu masih lima saksi ya pasta si bang kelalo number 1 ke craftsmanship ke an activity involving special skill to create something. Tarungnya lah, kopinya formu kesumar, labang ke nang kan creativity ko ando ma labang ke nang wek ko labang ke. Craftsmanship ko bang ke mission na ko. Second C ke characters. La cinema lo character kopi ma, villain ma, ba comedy ma, wala son bang ke la ke nalingwa effect pakanan ko amumit ka. Laso bige cinematography like ada pada si lo kamera laso bige continuity koso asira bige koso ma prang kopi ma la bangke ini mahana we ko last ke costumes and makeup apa dress pati koso ni janai ma story ate lake pasta si lo apa sarita x dolar first ke story rupiah Tomo mal so tomo pe deviate jadi bahira dan dia akan ada macam lain ya tanah ke dulu है इसी को लगा program PG kita dari headline itu sudah sampai second bang ke scene normal itu scene ke isia katolik rupiah scene so orang rupiah mal so rupiah mal lah so scene kan nama rupiah sih ada bentuk lagi lah lalu lah so pikir sequence bang lo Apranga serial ke lah cinema ba ke aki kota time ko lidera apang kota kitu lidera po so sequence bang ni mata lang paka ke dia la ke film bang ke lang no ba pola so bang ke setting sets mana dorok piri so meeting lo itu kasih pengen la so meeting malah so sets dia dak siar ini dah table do lo so asal set kan lah hello lah anjung si ini lang pakah lo te nali cinema ke vlog play aku rasa tu lang benci apa lah hanya cinema ini coba ini ala Bollywood tahu pasal India cinema lo komersial lah si ini tu ke semua ini mainly lah alternate cinema जो smart है lo te lah ke menang kalau apa mesin buat klik tu dia lagi bisa terbantu. Ini gelang, hantu dah tek pedalo. Kita ni itu kita tek, lain nak hantu itu cok tidak tahan. Kita jadi kolek pro sar itu masih lama. Pakai na apa mau pilih sih karena ini dua puluh clarification di fungsi mau itu. Oke, chief guest sir, lang libre laso anong ipapal juju nasi, juga.
Mungkin jadi long hem nang pipi buat ini tuh hem dah ada sih. Long lebang kisias kan nang pilo ini tuh han. Alang lindung tak dor kolom. Kasang pen. Bossing pen kasang kolom pen. Alang lihat su. Ordun deko. Lekongti. Laben cunili tuh nala. Anu miragra Gopi Chotabra Piluna bangke Rita Tiron Pipen Biren Kathar Alokom Lapen kado kami cerapun kom ini tuh MP Barin sa Forensik Depan Cenglok Joni Tubung Sar Lapen ke IM Zodurong Pasar Lapen IM Lunsing Terong sa teman tadi Langsung dari sama cerapun no lang dan nanti hok preko jika dia festival nanti itu mata lang lapor lapan sarta lang apor cipi busi kore polo lapan lapangsu kado kue la documentary bisa nanti manglo lagi saya rata kakak toh angke anche norma